ngesikhathi kwakhiwa umuzi wasePhakameni kwaphuma inhlayisuthi iyogawula ingodo entanda bahamba ke labantu bayogawula lezi ingodo bayithwala ngamahlombe abo beza nazo lapha ePhakameni indawo ekudeke leyo mawusuka entanda uza ePhakameni uthwele ugodo ulubeke lapha ehlombe le ndaba yayikhulunywa umfundisi wenu uPhilip Ngubane uthi sahamba sayimhla entanda sayithutha lezi ingodo uthi kodwa azenzanga okufanayo kithi sonke uthi abanye bethu zaqale zadla amabhantshi abo aphela uthi abanye zedlula zedla namayembe abo aphela ayizange agcina lapho kwabanye zadla namavest abo aphela uthi kodwa okubuhlungu nakho konke abanye zadla nenkolo yabo yaphela bahlubuka baqala ukubona ukuthi hawu konje lo shembe esimlandelayo wayesebenza emabhunwini eFreystata manje njengoba ayifukuziswa yilabelungu usefukuzisa thina kwaphela ukuthi sakha umzi kaNkulunkulu inkolo yabo iyaphela lapha phakathi kwethu eyethi inkolo yini engayidla kwenzeke ukuthi khona nathi esikuthwele okuzawudla kuze kudle nenkolo yethu na ukuzelusa kwethu kungakanani uhamba phi kugcine phi ngoba silana nje sonke sizimisele sinothando lokuya ezweni elizayo sifike sibone inkosi yasePhakameni ngithi ke kini uma kunjalo la inkolo yenu isweleni isiphi sesekelo esidingayo lokhu kukhonza kwenu uNkulunkulu niyayini kubeke kubani noma niyayini kwenze kube ngokwenu noma niyayini kwenze kube ngokwakhe umdali wezulu nomhlaba kuba ngcono umuntu othi mayehamba kuloku kukholwa asekelwe uNkulunkulu athi uma ekuphethe ukukholwa kwakhe athi Nkosi ngibambise wena ngoba wena ukwazi ukubona okuzawukwenzeka kusasa akwenzekile ukuba umuntu umhlale naye njengoba sihleli nje uhlangane naye kusasa athi cha angisayi lapho mina sekehlukene naleyo nto kuyenzeka ingakho ke ngithi lokhu kuhamba kwenu lapha kungabi ngokwenu kube ngokaNkulunkulu nawe wena uze ngemva
uNkulunkulu ahambe phambili ube nesisekelo esina uNkulunkulu akaguquki uhlala leyo nto njalo thina siyashintsha sibe yilombala namhla kusasa ube ngomunye manje ke ngithi ke nibothi mani izibuka nezifune ngaphakathi ke ukuthi konje njoba ngilapha nje Nkosi nginemfuyo ethize engafuni ukusuka lapha phezulu manje lento iyangingcolisa angikwazi ukuba mhle ngiphelele ngalesi sihlabelelo sakhe njoba sisho nje manje Nkosi ngigeze wena ukuze lokhu kusuke phezulu abanye kuyabafanela lokukholwa mawumbona nje uyakuthokoza ubona ukuthi hawu lo muntu lento yasezulwini iyamthanda osuba nobuhlungu bokuthi kazi ngaphakathi ke khona kunjani lokho ngikubona ngaphandle kunjalo yini nangaphakathi na